Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bangli, Kaptiang digelis mungkah margi anyar, anggen ngentosan margi pegat, ring Banjar Malet Tengah, Desa Tiga Susut. Berbekal Desa Tiga Putu Merta Utama Mausang, keramenyane sampun ngicenin lahannyane antuk keanggen ngewangun margi anyar. Merta mausang margi sani pegat ring male tengah sampun nenten sida kabecikang. Sangkaning kahanan irike kakan tenang rawan. Indika inucap anutin hasil kajian instansi sani mapaiketan. Setelah pemargin nyane Pemka Bangli marencana pacang ngewangun margi anyar ring sisi kau margi sani jebol inucap. Lantang nyane sawetara sama meter antuk jembar 6 meter. Manut merta ring sajoning pangupaya ngewangun margi inucap paiketan dani sampun mabrik bagan sareng krama irike. Sautara krama sampun lascarya ngicinin lahanipun anggen ngewangun margi. Margi anyar dahat kabuatan Majang Krama antuk ngewantu transportasi. Ring pwangunan inucap Pemkab Bangli rawuh mangkin kantun ngantosang alat berat ri sampun kawigunayang ring Banjar 3 kawan. Merta utama ngaptiang pet prade margi anyar dorong aspal pacang kepasang agregat mangdani sida kalintangin kendaraan. Sekali kauningin margi ring Banjar Malet Tengah, Desa Tiga Susut Pegat sangkaning Tanah Embit ring April Sandelintang. Nenten wantah ngaunang badan jalan Tanah Embit daler ngerus Tegalan Juk duen krama ring Sisin Abinge. Margi miwah Tegalan amblas ke Abinge kantos penyatusan meter. Sangkaning margine pegat, rawe mangkin krama ngangken margi alternatif sani kenahnya nedoh. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.